Hakashi teng sngi mentaka khandai tarik naitung ki he nongelam ka Khasi Students Union KSU kilawan hakamit yakran balakhat do menteri rangba gejela ukon rat ke sangma halor gejing khandra work permit ki dekhat ka KSU ikinong bala barjela hakaleng ke ri kisi jentia haki artayo baladev habami naka kamra menteri rangba gejela nakaleng ka KSU lingbau presiden usamla lembok starwell marngar uloong banong hunru kamhun Henry ulapan bena ba KSU kan beteng biangi gejing khandra barjela katba ompat yo iki anya da kumbala dawa mat khamtam ban pentri kamno ya Megalia Residence Safety and Security Act arhajar khandriu juju uba marngar uloong ka KSU kan yang bet hakonong rim bakat ba ompat yo iki inline permit ILP ka sorkar kadem pentri kam ya Megalia Residence Safety and Security Act Henry ka sorkar kan eksamin pos sekretariat katba ka seng kan eksamin syabar hadir ke siap nanti di tayo ko alay kami ngilang sedang bantu tarik ban sedang ban teknia ban besar ban cek ya keberiu baru bumi cepok kejelas ni kamtam di wan tri ban tak cek oke akaba ngilang pat hudi ko ban pat dan selak sen apply tak bok permit TPE itu seperti lihat si badan kejadian yang merupakan kan tembok permit dari gawak permit tiang kon dari universitas migrants kemana sampai sepat kalau amen sekiru harusnya mengajarkan di pemgalong di suatu bok permit hot untuk gendong ba bila ban apply bok permit tang sanut sentrong ajar apa UI serta jala wangra anja mocong bagi menteri ya manusia pada dewan departemen hari ini pulih itu ke anjora serkar ajar kolong dalam sekolah di bila ai jumut kita ya ke serkar ba kana penplaj operate itu di rule contoh central act satu ke state act dan berkenaan Henry no kaliang ka CM ong ba apan examen di nekam di try na kaliang itu keseng pembagian katakan orang bagani gede sebentar bagi istitia serta kalau dari menteri kam ya MRSA kat ba keserkar di kadang bisa sah terkait di kecing ya keren di ngomong ba miso dari sorong kali segera kalau tang sanpo bat kalian itu keseng isi membantu dari teng ban hanrah man dicekak haduk menjadi bagi takian sampai segala jalan penhun ba yahap pakum becekwa bat kamtam ikwa pandi ba MRC akademi terkam ngom kali wah hadirin bayadab yakran sebagai interstates migrant permanent kamat kebangiban itu pada sepangka IT pakai MRC dan dari siam kebanong kong ong ba isi banwan maka jingit dia tai ka MRC kami tangki sumarui dan lang tutup lang isang alam masarai sebut buat saya sahabat itu sebelum perker berhentian luar kini andai kumbangi kli ya kai kata kaba kasokar dia ketentok open final di kenika MRC sekar jelaru tempat long kita nanti basai badai tempat il cumi kemat tapi ketentok sekarang dia ingin iban balik ke jam sekolah kita yang ada kan hang tu lah dan district sports for free di si top USB top di borong stasiun haman di sip pakai hai kumeng so kita district sports kayak tang ni polong bak solong haba kila khot kumbah new television ng bete banyak berjumut dengan so tu sab di district na so dengan tiap hai di ni yeban ni serkar dah ham so tu nomor ba jinglong jeman diberi workshop nasional kirum jala juni kan pat kan sla yang syutu ru kani ga an ke ba wara kamtam serkar ajar arpau yang su patai bakai misiam ngilak kolong dan ter kidon diberi kiba tang efek ru kimdan pankat ru kimdan adhar kimdan gibe nang tu pilih spo perni tu infiltration segi nang tu isiu lai spa ang tu bio tu pas tapi minta ki kolong ba ngasuh banyak kaan hap sulung tiket itu ngasuh bakal tolong ba lima kemudian ngasuh hap itu di inspek ke serkar balik ini dia ada kut kam bangsu kut tajin eksamen te ngir nangi eksamen sabar nanti ke sekretariat kalau bikam gili dan banyak kayak gitu asen ke 6 syartat
ka jingwan ru ni wan persau asong sa sarta ka ikut andai ikam ki menglayak ki tayu adab nang ni sukmadu kelong kumjuk ngolong tat hak ong ne tat hadu muni i berti an sarkar keterkam hok ban pun hulang aja ngot cumpai ba pat kam tang baja ngot ni kelong an jot kai beni penyeda jwan tu tep ki subat jangan Mun ta kasiu siam ke. kamdon tu merta jengkren de jeng tempat metro metro kamar wat ke jeng ajumut ni usia sa eksamen di alat sukar na eksamen itu untuk ini yang syakmat juga. Kejingwara itu kultur konsultan berper ke syakam ni ke topik ni keren usia yang tersiru ringi ni kongsan kalau ba ni keren iki ni keren kena Muhammadan. Dari konsultan keren kita kalau teng kawara sokar to ngomtep ke kejingyo sementoi ke sokar na kita ngomtep hai pikiran sepang konsultan na semua kibubun iberiu jolo jong tu lah kaptebet kampro ngatrai por kaya kala i ban ice piece langi kiru makin explore ni dia at kanu ke jingla a jongki ni so thu yo le se gidon kijing ba kumni ku tai ne tai yo la ki ada kata long kam bateri ko kam snaying sa sembru gidon ni kam ba pasti yo le se kam gidon yo pala tan gidon kam gue armut di babun pasti kaptebet tapi keren sepang konsultan lu ngasoba kaya ka don kam ba anak itu cuma jong lu ke explore nak pen iba kan lu kejing la jong kiru ndai dada selawan ra postan na sabar na trai kejing piapan siu kamdai pun siu atur tentang saya kali persua bisa supaya ba ndai ai ijing start jong kita ki nong mikmat ba ba lajit ke sepakat na kam ndai na kaliang lu sang ni stele jong kam satu hi kata lagi ni keren ni kata insyaallah lebih baik ya ketua Interstate Migrant Movement Act sebagai juga sentral la amen kiru dekat state lajar khatwe hang tu kandai ben ong ba kate tang yu tau nong tre kate kontraktor kadang penalti kadang ka fine dia kade ke bawah tu jongka state ke ba wara ajar paulai pi ong bakala pasti tang tang sanajar kontraktor di sanajar ke yu ti kontraktor ringa soban ong ba ini yang perkengi keren tar komini perkeng ba lalu dulu kontraktor ule ya ke bapak kelang kompai pi an oleh pasti nak terai kadi kamram jom tak concern department ke kam ba kunu ke bende andai kumbolong tang iba ya gitu bomdon kot konselaro bomdon sumadan yai pidon ki FIR ban yang jom ki snat rekam reseng kila mudui persa itu kelompok konselaro ngomte sarkar kale yu Biswamen kali yu rai ajaka banang budian kita ke beri burung bian rai iba budian ban internasional dan ya keren sekali pada Malam menen kadang kajiwannya keren jungi tasni kamdai sepang gejeng yu sti sobha na sarkar Biswamen ya kajiwan keren jungi ka halal di kabaka ni fokus kalau di halal isu kita jengpat sobha jong sarkar jong Biswamen man ke pos boleh kindai batang thamai ujiaman ke pos dari asompat sahar sarkar ke kamram kami menek di kamram juga gini kesucian pada sarkar kai bau di kidon kikam dan ikan yang tahan rai lomba aku sarkar dah berkali kan dulu materai jadi menek dan jeng soto ban kedin perkat bat keju ke buar kami berlong kanuksa nam tagi bubun kikam pada balam kadang ga jingno apa ongba hi kejing keren ngasih osno rai ngami i bakadan kono kejing ta tapi kenya kata bidon ki project ki bar ki post nembru kamdap la noru teknik lang kita ngatrai kata dari tang kejing keren kebangin amla pan priang kongsan kalong ituslai ya kita project jongka sarkar la ni project bawan rak dam dulu no hari hangi ke kum kaseng ki simba sarkar khuslai ke dia kata identiti jom project nanti yo insya terdapat di pasar belum sarkari ke ong ba ni ban ba ke arjar country di kelaudan terjemara amendment arjar atau ataupun negeren di ong ba menteri kam sarkaan saya naik kerti amendment mario bisa atrak sarkaran dia pakai sedandu ban lek mat sekali bisa ada kelajia bakal tip pembangunan sementara udang keren behtar jumpa Baca MRC udang don kata jing emir jing ter sekarang dia tengah keren sekali tinggi dengan tip marai lada ini kita
an ti bang ila khmi den ti udang support ta examen tengi di ile examen re ile da kam samara Wa balam ke